Ker mathuru kaendi migosi William Samuel Ruto oyango kanyo kone giseketo tenge omenda maromo kanyo bilion 28 mar neno kanyo ni ochop kare weche go mag gedo mag udi mane gigonyore mar gero kanyo chirni manyasani kaachiel kod gero ute dak mag jopuonjre e kaunti nendo ma Siaya. Weche gi kine oyango kinde go bende notimo limbe mar kaunti ma Siaya e kar chung'ur bura nendo magem e kinde mabende wacho kanyo kone omenda maromo kanyo milion 800 oseket tenge mar gero kanyo ute mane gigonyore e kar dak noendo Mayala kaunti ma Siaya. Mimi nimekuja hapa pia Yala kwa sababu hapa chini tunaanzisha affordable housing milioni 800 tumelete hapa Yala, tujenge affordable housing na tujenge soko. Yala hoye! Yala hoye! Vile vile mbali na hiyo affordable housing yetu ya hapa Yala, nyinyi mnanielewa? Vile vile tumekubaliana hii Siaya lazima tuibadilishe. Siaya tufanye nini? Siaya tufanye nini? Na tutabadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Wacha niwaeleze watu wa Siaya. Nyinyi mnanielewa? We are beginning to shame our competitors and the enemies of our country. Walisema hakuna kitu inafanyika. We are now demonstrating to them before their own eyes the transformation that is happening in the Republic of Kenya, in every part of the Republic of Kenya. Siaya hoye! Siaya hoye! Kemi meisha. Tuko kadi ama tuko kadi? Waambie tuko nini? Tuko nini? Tuko nini? Tunawaambia tuko kadi. Asante sana, mimi nawapenda Josiaya. Mungu awabariki. Nyasaye okwedhu. Mungu awabariki jameni. I love you.